culture, faith, and family. In a small community is a church called Victory Worship Centre, a community of vibrant and passionate worshippers. With the increase in members, the church has struggled to find a place of worship. This is their story. Wa'o to'uta Aloalii, wa'o le senior pastor le Victory Worship Centre, Hampton Park, Melbourne, Australia. Malang mai whala i nei ia, e se fo i mea i nei la tau ia ma tangata o lo iai e i whango fia fo i amta i ngā mai lotu. Ka o whaftai wha i le tua i nai tangata sa matu tū mai lamtang. Ia mai le lotu matu mū mai rea mai se hola i titia sa whaonga i Oakwood. Ia matu mūt mai Dandenong ma matu renting ai se factory. Ia mai a le luafe matasi i le luafe mafitu. Ua tumu e loa ua o le mana exit le a whae tangata na ma whatanga me mato o council whaongai te msalpo o whasirau o lat whalima limsina le vanta mato ese. O le onga tono o le loa matfitu. Ia tusi me loa council le e tau uma na mo ese uma tangata uma le evia na le mate iei whapsanga ia ma le station Dandenong. Mai i le taimina mato mai Katinia, matau e leo whanua, luasfuru eka. Ia. Ono tau sanga o mato nofo ina. Tau ma whai whaisepe mita ar whatsa. E rem whai ar council, a mai. Ia mato a wea whai ar council kotu i resi tau sanga na refuse mako pe mi. Ia umia o se fight, o se tau a umi tau whaisepe mita whai whatsa. Ia, pe o meia sa whia ngai e mana taimi. Ia, sa i ua na matou toe ese mai na. Ia, ele mawhai ana ma ose pe mita, ia, ma matou mai roa. Sa isi tangata sa alwatu le lotu. Pānai. Ia, tau mai son whanua i Hampton Park. E whatau mai a matou. Ia, lea whatau mai loa le kāresia whanua, lea la lewa mo pe mita ma. Lau whausia e loa whatsaan taimi nei. Tali le tua i lau tau wha moe moe. E le ngata o lewa su mai le litu siata, o le wawa o mai le ata al whale, a lewa o mai e le leitu si mo whātangaina ai. E le kausa mo le whausia o le wha moe moe. O le vinga na ave i le tua i le so, na le asa moe nei, o tala whengai o le tātou patipatia le tua ma lono tinangaro, mai se lono wha mao. Ame te le pati mai alanga vi e le li. La liga i le tua. E foi sua piano, tua albega, se no fa ferrai. Ya tu fata se la luenga le worship center, la tato me dei mau, e fatto Italia, e ma tua ya na le foi fara un logo tu. Ya tato tu fata se tanto no me tato le mau. Ah, come tato tamisa. Oi foi Dandenong, oi foi Apia, oi Katina, oi foi Aloalii, ia reo wheo mai i, ia alega te whaftaia i atua, ia mais patpati. Ia, o ni inga fo i le atua, sua whautama ma le ala ma le nganga pa ia, ia a penana o tinai. 1, 2, 3, yeah. 1, 2, 3. O le nenga luenga o lewa na whi nau mai ei matatalo ai. Ia,
a le wa va ia tu o tino mai ia o se no ngon fifia o le foi na fa tali ngai tangata na uma ia fale Whaftaia le atu fo i le tuo le kalesia la tu nganu luem fo ai ia le ua ma vai fo i baptiso ma vai ai fo i la utusiata ma insinia ia o se nga venga mfain fai e whaftaia le tua i o se nganu ai pe tau mate pe mfain fai ia tu langa na la ui ngadu Life is a winding road. In 2018, we changed the name from Victory Worship Center to His Grace Worship Center. Won't stop for traffic lights. This is our journey so far. I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. On the 19th of December 2020, the church was officially opened on Zoom during the pandemic by Apostle Viliamu Mafo'e, founder and chairman of the Worship Center Christian Church Worldwide. To God be the glory, the Father and the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen. Tele asoma. Tau sanga sa talo manupongi ile kalesia. Ose no fuanga. Sona whanua ai maise foi. Sona malu tapua. Ai sa fola le tua le amatanga. Wa ia atofa se mea e tuina ilo na nuu. Matoto ina i la tau. E le whaingo fie, le sailinga o lea no fuanga. E o whali whausi au nei malu. O se matua tau o le whaatua tua. Pei tai o le tai au le nei. Whaftai le tua. O ia lava e whaamaoni ana folanga. E lea i fo i se tasi na te vauia. Se mea ua ia fina ngalo iai. Ma o le tai au le nei. Ua whatau nuu i nai. So to God be all glory, honor, power and praise. O le suafo Yesu Kristo wa pena ona malau tuai. O maia ina tātou ulu atu. Iona fai te toa ma le pese. O na lotoa fo i ma le vi inga. Le suafo le tama le alo ma le anganga pa ia. O te o oti na aile nei li pine. Ulu fale maia. Oh God, let us enter into God's sanctuary with reverential fear. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I cut this ribbon. Yeah, okay. Yeah. Just now, we would like to welcome Apostle Viliamu to be coming on the Zoom now. Ia whawhelo atu I lau sunga le apostolo. Ia, au saunoanga. Ia mai se fwoi whapa ia ina o neinga ruenga. Whaftai. Whaftai. Ataro whatu fwoi pa ia prasilasi o mwhaen portu to mai le so. O le aso lei ua whai maso whapinana langa ina I leanga ngal whaftai numa o le tua. E le sunga ia to o whengainga. Ia male whatua ia Palolo. Pia whanu whaalo. Ia male e ka li sepa ia. His Grace
church. Maftai le anga le male lo fole tu tatu au ia mai. O mau foi mal sempre on vai atu nei fasal lang fatu. Ia via le tu. Where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down.